ده باشه بینرین هجاب و برنامه که نوج کرد ویزیون جستدین دنگ امریکا لواشنطن پایتخت دم باش دم کرد جبو هلبجارتنین ترکیه مایا و عالیم وان هلبجارتنا قزنج بکه یه هزکی گل گرنگ دست بخه جبر کو به انجام وان هلبجارتنا سیستما دستلاداری ترکیه تیگو هرتن لدما ترکیه خو آماده دکت بو هلبجارتنین پیش وقت سروکاتی و پرلمانی ل 24 ویمه بربجارین اپوزیسیون بانک هلبجارتنان خورتر دکن بهیویا سرکفتن بسر سرو کمار ترکیه رجب طیب اردوگان اوی بودم 16 سالان ده صلات دا. پارتیا اپوزیسیون سرکه ل ترکیه جهپه اوان نکاری سرکفتن بسر اردوگانی لدم 15 سالان بینه مامستای بری فیزیکی 54 سالی محرم اینجا بو سروکاتی ولات دست نشان کرد. اینجا لداوی ترین کمپینا هلبجارتنان در باسی دورا اسکودار یا استانبول بو. او دورا هرتم آلیگر و پیشگیری اکپه و اردوگانی بو. او دبیجت اردوگانی لدم 16 سالان دا آلوزی پیدا کرینه. Bu konuda 16 yıldır toplumu 16 salın her Erdoğan yek u tengijit nava civak da druz dike u civak je juda kiriye li ez devaji ve çandebim ez bibim seruke tavaya civaki ترسا تبایا آلین اپوزیسیونا ترکیه گوهارتنا سیستم دستالات ولاتیه. لریفراندوما سال 2017 بجه کردن سیستم سروکاتی هاتا قبول کرن و بسرکفتنا اکپه و اردوگانی او سیستم و بیعتا بجه کرن. بربجار پارتیا آلیگرا کردان هدف صلاح الدین دمرتاش لدما گوتاره که لسر تلویزیون فرمی یا حکومت ترکیه هاتی بلاف کرن گوت دنگدان بو سروک اردوگان و پارتیا اکپه دی ولاتی بخت دست یک کس دا. پشگرین دمرتاش بهیویا آزاد بوناوی و سرکفتنه نه. ده سالانه وی ندیبو ما ایرویدی ام ده کیف خوش بود. انشالله ازنا خودی سحدین دمرتاش وی در کردی ازنا خودی. زاف خوش بود زافجی کیفا مهات و دلافجی خبر دا انشالله در کوی ناف ما اما کیفا ما بی اما جر كيف الشاي بكير ان شاء الله خوتا خدي وان شاء الله مي بسر بكفين بنج ملت وكليه خمس باطماني ببن مجلسي امي بسر بكفين امي صدر 20 ملت وكليه درخن بشينا مجلسي سیستم سروکاتی او اردوگان کاری بود کد و پرانیا د صلات بخت دست سرو کوماری دا لدم سروک وزیر ترکیه بن علی یلدرم دبیجت سیستم سروکاتی باندور لسر کاریگری و پرلمانی ناکه سروک د حکومت دروست کرد لدم ورگرتنا دستوریشی هوا د پرلمانه که به حسابید اونو نرین هوا د کاره که خورد د ناف پرلمان دا بکن لمیرال اکشنر یا 62 سالی اول سال 2016 لپارتیا مهپی هاتیه در کرن بربجارا پارتیا هر بجوک دناف پرلمان ترکیه دا. او جی وکو تبایا آلین دین اپوزیسیون نرازی لسر سیاست اکپه و سوزن گوهارتنان دیده. Hedefimiz iktidar olmak. Armanca me gehiştine bi desthilatê. Heta niha Erdoganî bo xelît xist û bo xwe govend dikir. Lê niha xelkîndin hene. Ji niha pêdat û dê Tirkiya kanû bibînî. پارتیا دستالدارا ترکیه و سروک کومار اوه دمکه کاری بو هلبجارتنان لسر پرسن اولهیه دکن و آلوزین آبورین ولاتی لپشگه هاوشتینه به تایبت گفن وکو اردوگان دبیجت جدر وی سنور ترکیه. بلاف کردنا وینه لشکر ترکیه لسر سنور باجار منبجه اردوگان به سرکفتن دبینه. Şu anda münbişte. ما چی گوت رخستن تروریست و جمنبجه در کون. هزین ما دست بکار کرن. اوه انجام کار درستی وان کسایه او اندزانن چاوا کار بکن. روژه یکشنبه بیت و ببدا روژه که دیروکی لترکیه تبای آلین اپوزیسیون و دستالات جی گش بینن لبریار داویه و جه صندوق هلبجارتنان درکبت. خالد فتاح دنگ امریکا لدما ترکیه خو آماده دکت بو هلبجارتنین پیش وقت سروکاتی و پرلمانی ل 24 ویمه بربجارین اپوزیسیون بانک هلبجارتنان خورتر دکن بهیویا سرکفتن بسر سروک کمار ترکیه رجب طیب اردوگان اوی بودم 16 سالان ده صلات دا.
پارتیا اپوزیسیونا سرکه ل ترکیه جهپه او نکاری سرکفتن بسر اردوگانی لدم 15 سالان بینه مامستای بری فیزیکی 54 سالی محرم اینجا بو سروکاتیا ولات دست نشان کرد. اینجا لداوی ترین کمپینا هلبجارتنان در باسی دورا اسکودار یا استانبول بو. او دوره هرتم آلیگر و پیشگیری اکپه و اردوگانی بو. او دبیجت اردوگانی لدم 16 سالان دا آلوزی پیدا کرینه. Bu konuda 16 yıldır toplumu 16 salin her Erdogan yek u tengijit nava civakê da dirûz dike û civak jê juda kiriye lê ez dê vajî vê çendêbim ez ê bibim serokê tevaya civakê. Tirsa tevaya aliyên opozisyona Tirkiye guhartina sîstemê desalata welatiye. Li referanduma sala 2017 bicihkirina sîstemê serokatiyê hate qebûl kirin û bi serkeftina AKP û Erdoganî او سیستم و بیت بجه کرن بر بجار پارتیا آلیگرا کردان هدف صلاحالدین دمرتاش لدما گوتاره که لسر تلویزیون فرمی یا حکومت ترکیه هاتی بلاف کرن گوت دنگدان بو سروک اردوگان و پارتیا AKP دی ولاتی بخت دست یک کس دا پشگرین دمرتاش بهیویا آزاد بوناوی و سرکفتنینه عبد السلام وی ندیبو ما ایرویدی ام دع کیف خوش بود ان شاء الله باذن خدا سبحان دمرتاش وی درکد باذن خدا زاف خوش بود زاف جی کیفا مهات و دلات جی خبر دا ان شاء الله درکوی ناو ما اما کیفا ما بی اما جر کیف و شایی بکن ان شاء الله خوتا خدا و ان شاء الله ما بسر بکن پنج ملت وکیلیه خواهش باطمانی ببینه مجلسه اما بسر بکن اما 120 ملت وکیلیه درخن بشینه مجلسه سیستم سروکاتی او اردوگان کاری بود کد و پرانیا دستالات بخت دست سروک کماری دا لدم سروک وزیر ترکیه بن علی یلدرم دبیجت سیستم سروکاتی باندور لسر کاریگری و پرلمانی ناکه سروک ده حکومت دروست کرد لدم ورگرتنا دستوریشی هوا ده پرلمانه که به حسابید اونو نرین هوا ده کاره که خورد ده ناف پرلمان دا بکن لمیرال اکشنر یا 62 سالی اول سال 2016 لپارتیا MHP هاتیه در کرن بر بجارا پارتیا هر بجوک دناف پرلمان ترکیه دا او جی وکو تبایا آلیان دیان اپوزیسیون نرازیه لسر سیاست AKP و سوزن گوهارتنان دیده Hedefimiz iktidar olmak. Armanca me gihiştine bi deshalatê heta niha Erdoganî bo xelît xist û bo xwe govend dikir. Lê niha xelkîndin hene. Ji niha pêdat û dê Tirkiya ganû bibînî. Partiya desaladara Tirkiye û Serok Komar ev demeke karî bû helbijartinan li ser pirsên ewlehiyê dikin û alûziyên aboriyên welatî li piştgiha veştîne bi taybet gefên wekû Erdogan dibêjit ji dervey sinûrê Tirkiye. Belavkirina wêneyên leşkerê Tirkiye li ser sinûrê bajarê Minbicê Erdogan bi serkeftin dibîne. Şu anda Minbic'te. Me çi got rêxistinên terorîst wê ji Minbicê derkevin. Hêzên me dest bi kar kirin. Ev encama karê duristê wan kesa ye ew ên dizanin çawa kar bikin. Roja yekşemba bêt wê bibda rojeka dîrokî li Tirkiye. Tevaya aliyên opozisyonê û deshelatê jî geş bînin. Lê biryara dawiye wê ji sindoqên helbijartinan derkevin. Xalid Fettah, Dengê Amerîka. Di 24 vê mehê de Tirkiye helbijartina serokatiyê dike. Got partiyên wê yên siyasî bi coşeke mezin ketine pişbirka siyasî. Partiya HDP jî got rêza serî de ye ji rikberiya Partiya Desthilat AKP re û hevserokê xwe yê berê Salahdîn Demirtaş pişirandiye bo vê helbijartinê. Medrîka Sky reh peyvînek bi çalakvana tevgera jinên azad li Îlehê Batmanê Ayşa Gokan re kir û mejê pirsa kar û xebatên wan kir û çawa hilmetên wan bi rêve diçin. Em wekî tevgera jinên azad te jayê em piştgirî didin vê hilbijartinê. Ev hilbijartina ji bo me jinan jî ji bo ku HDP projeyeke hemû nasnameyên Tirkî û Kurdistanî ye. Kampanya jî bi van nasnaman tê domandin li hemû Kurdistanê û bajarên Tirkî hêviyek pir mezin heye ji bo ku HDP ji destpêka xwe de avakirina xwe de û heta niha bû hêviyeke gelên Kurdistanî û Tirkî. Di van kampanyan da
يعني همو کس دزانن کو پرگالا رجب طيب یا کو مه پیرا چکریه همو گلان تو ندحسبینه نه دم امن 16 سالان دمزینن عملیات دمزینن کو همو پولیتیکای وای جبو جواکی تالانی چکریه زانه کو ایدی تالانی کریه وکی کو پارتیا دن آن دولت کدن اف همو تالانیا نکرنه او جد که ولی سر راست بکه ایدیش عادی گل و عالی گلین کردستانی و ترکیه و نیوه جواکی جنه و ته زانین کو 16 سالن اف همو وان چکریه جبوی کامپانیا لدورا هدف وکی قارنوالان تمشاندن همو پروکاسیونات دکن به تایبتی پروکاسیونین که آلا بکارتینن دکن یعنی همو جرباندن وان لسر و شکلیه لیش بو پروکاسیونانج همو کسی شیارن هدف همو متینگین خواه همون اوی خواه برنگ و دنگ جنه و بناسنامین کردستانی و ین ترکیه دومینه اویا گله کی پرگال عاجز دکه یعنی ام دزانن که هر سکوان پر مزن لهمبر هدفی چیوی پیوندی و پارتیا هدفی و اف عالی رتبری چاوا دمشن ام بیجن هلمت وان کمپانین وان به هفدور دمشن یان هر یک عالی کی د بازار بتایبتی بازار کردی چاوا بریو دچه هدفی وقتا کو آوا بو اتفاق ناسنامه جدا ام بیجن باورین جدا و نیمه جواکی جن و جوانان را چه کرد نه اب اتفاقی که چه بوده همش بول بشارتنه چه بوده یک تبیشه ملت یک تبیشه جمهور اما هدف نه اتفاقی که جبوه بشارتنه هدف اتفاقی که لترکیه همو پرسکری کن چاره سر بکی مثلا بیشن 3 سالان هدفی بیشن دیالوگی که آشتی دومان هری داوی که خراب بود هدف نه داوی اتفاقی چه نکه هدف برای گلان را اتفاقات چه کرد که مثلا تجریتا ایرو لإمرالیته مشاندن وکی امبیشن ین رورشیا که لدجی مافین مروواهی ته مشاندن یعنی ابانا همو هشمندیم کش بری سیچمه چه بون مثلا نه ایرو هر اتفاقین که چه لبن بله همو کس تزانن که اتفاق هدفه نه یا ددمک کندای جبوی اوین متینگن هدف پیداشی افرنگا دردی که متینگن یه دندا وکی تزانش خال کردستانه مثلا ایداک پرمزن هی کو آکپیجی وکی پارتی دن ببه تابلا یعنی اب ایدی زلال بویه همون مدیا دستوان ده اما هم انسانک لکردستانه وکی روزنامه که اوانا بلاغ دکین بچهان مثلا بیشن ریو بازین کل همبر هدف بکارتینن و دخازن وانا بختمینن انسان رو به رو و آستنگیانه همویا در باست آستنگین گوته پیشیا کارو خباتن وکو پارتیا هدف وکو آلیگری پارتیا هدف ام بیجن بتایبتی لباجار کردا بله گرک آستنگی هنه بویارا پرسوسی هون دزانش خواه همون دنیا به حسیا yani provokasyon per mezine o ki yadın mesela ve deri hamud derfetin devleti de dest yani jibo ittifaka MHP ve AKP dışıvali. Variyan evji lenavçev bajaran dışıvini hamıya tehdit dikin sandık mesela beşe ko sandık kirne yeke yani embeşin lehaskife legercüşe lesasone sandık kirne yeke. Yani dibêje ku ewlehiya sandık altına ama esas yê ku ewlehî pirsgirêk derdixê bixwane mesela bêjin li kê derê derdikebin kampanyê tên tehdît kirin yani li Amedê em bêjin li Şirnaxê li Wanê ewlehî wisa wekî dorpêçkirina Kurdistanê li hemû zoqakan panzehêr digerin çiqas sazî û dezgehên wan hene همو وقتا کو دگرن به تهدید دگرن چالاکین پارتیین سیاسی جبو هلبجارتنین روژا یکشم بردامه و یک جوان هدفه نوچه گهانا دنگ امریکا خجان فرقی سردان و باتمانه کر و اف راپورت آماده کر گله کس باورتکن هدفه افجار هری کم سه پارلمنتران و درخه پارلمنتر آمده فلکنز اوجاجی افجار نامزده باتمانه اود بجه جبو گل باتمانه پدویه که هرن دنگا جوان بخوازن نینه دبجه گل جوان دبجه که باتمان بنج پارلمنتران اش هدف درخه
ایرو دما ام وی خبات دنیرن مهک خباتک و شب و روز هاتی مشاندن ملت بیجه 5 تنی نه ام 6 دبیجن ام دبیجن 6 چیه دبی شارداریه جبروی بریاره گلی می بطمان اجنها و 5 حب وکیل یک جی شارداریه شارداریه مزن سروی خباتی لکن خبات پر خورد در باسته به مورال موتیواسیون پر باشته به یک گل اقنا کردن شو ام ناچن ام ناچن ناف گل ام نابیجن دنگه خو بدن به دمام دچن گل هرکس مره بید چت بیجه دبیر روز خیرته کو ایرم دنگه خو ندن خو ام کنگی بدن خو ev yek bersivek millet dedi. Deman de çocuk ez de çime on hatına gerek net kirum bu hatına. Jiber ku em şxod zanin em şapemeni de şopinin em roşeji de şopinin em habib hevre ve pivajib hevre derbas bikin. Brasteji gavet de çi kijan maleji jidaykin ihtiyar bigre civanen bigre zarok. Di zarok ki 3 sali te fotoğraf nişanı تنیا خو نشان داد به دمرتاش پارلمانتر بره و نامزد AKP زیبر özdemir جدنگ امریکای را اخوی او گوت پارتیا وان گلک خدمتان لباشیر و گوندن باتمانه کرنه ده هلبجارتن بره ده خلق جوان خدمتان دخواستن لگلک خدمتن اساسی هاتنه کرن لوما نها ده سوان بقواته حتى إيرو قوات شتا وات طلب راسناد يعني خدمتي يه أساسية تمري gelek hati çekirin jibo oloje ve kampanyada desteme gelek kuvvet em gelek xalat bejin ama gidijin bu demokrasi jibo muafim rvaji jibo huzuriji هلبجارتنا داوی داد یک مجدار 2015 ده HDP 177,000 دنگ سند او بو پارتی یکم سه پارلمانتران درخست له HDP لگوری هفته حزیران 14,000 دنگ خو گیم کربو AKP ده هفته حزیران ده 47,000 دنگ سند بو و پارلمانترک درخست بو یک مجدار داجی 25,000 دنگ خو زده کر لدی ساجی هجمارا پارلمانتران زدانه کر نها هم پارتی سعادت هم هداپار نامزدین به هزار خصنه اوت تخمین کرن پارتین دن جدنگ AKP دنگام بگرن 2005 da mesela haftaya Haziran'da cemahel bijartnek derbas kireki. Yani dve de de em çarşı digeriyan evki kolani bajar digeriyan gelek dostu insani mahabun ali yali cade ne veri bu aracama. Dukhastin acaba هناك ما ببين acaba هناك ما تهديد بكن يعني ما دامك ولو derbas kireki. Ha ilo ama huzur هي سكونت هي الولد الهرم تبيجي يعني بطمام تاني يعني قال هناك انسان دستيوان ده اگر گو چک هبه هم ولات انسان دبن سیاه چکا دا ایرادا خو نکارت دساند که اما آنها تپسکریکه گولون نمایوکی 5 پارلمانتر para Batman etkeve. Batman di sala 1990 da bu bajêr, neha hejmara bajêr 580,000. Xecican Farqîn, Deng Amerika, Batman. Bajarokê min bicê got bibû cihê nakokiyan di navê Amerîka û alîgirên wê ji hêzên Kurdî bi Tirkiye re lê niha Tirkiye û Amerîka li hev kirine got rewşa wê aran bimîne. Peyamnêrê me Mehmûd Balî serdana wir kir û ev rapor ji me re amade kiriye. Berî demekê hat ragihandin got Amerîka û Tirkiye bi hev re gihîştin rêkeftinekê ji bo herêma min bicê. û di çend rojên dawî da êdî rêkeftin ket pratîkê û yekemîn xalên wê pêk hatin. Ew jî rêxistina dewriyên çavdêrê li her du aliyên sînor goçemê Sacûre li bakurî min bicê. Li gor wê jî hêzên Tirkiye dest bi çûndin û hatinê li bakurî çemê Sacûr kir. Herwiha noxteyên sabit li seranserî sînor danîn. û ji aliyê xwe ve li hember wan Amerîka kerwanên çavdêrê li başûrî çem bi rêxistin. أنا متواجدين هنا أم نهال جبهة خطا تشمي ساجورن وبشتي خندقي خطا فصلية دنيفبر عمدا دوه جازري بوشن تركيا هاتن سيرفيري وباش دزفرين أو جي لغورا ريكاتنا دنيفبر وان وأمريكا دا وأمريكي جي لهمبر وان بون يعني دورية كوان هاد في دري وزفري أمريكي جي فاقاريان بنقاين خوا أم نهاد نقطين خدنا وانا مكم دكن وحتى نهاجي سفاج بو خدي تشتك خراب نبويا Fermandarê xeta bakur ê Meclisa Leşkerî ya min bicê ji dengê Amerîka re diyar kir, got hêzên Amerîkî ji bo liv û tevgera hêzên Tirkiye ew agahdar kiribûn. Wan jî ji aliyê xwe ve tekez kiribû, got dê hêzên wan bersiva leşkerî bidin,
اگر هیزن ترکیه چمی ساجور درباس بکن آن نیزی خالن وان ببن. فقط ناب خط تركان ودرا فراته فقط بينش قاعده تركان عندواتها كتير اتفاقيه هاتي شيكر مخا دهني شوي كيلومتر هاتن انا عم خط خاونا ما هيش خط هترك ناكريا وتشتي امريكا تحاول قلت مره قلت من خط خاصه بيد منن او دوري وانا ورا هبتن دوري تركان دملي درا فراته ورا هبتن يعني هكا وهي ورد دفاع فرسان عارض خابكن هندري عارض سوجي دار بس بكيرا لسر خطا سینور د ناوبر هیزن مجلسا لشکریه من بجه و هیزن ترکیه دا روش آرامه و لحردو آلیین جمع ساجور جافدیری تی لدارخستن جبو دوام کرنا و آرامه. یکمی خالا ریکفتنا د ناوبری امریکا و ترکیه دا هات دست بیکرن. اوجی مشاندنا دورین جافدیری لسر خطا سینور د ناوبری هیزن مجلسا لشکریه من بجه و هیزن ترکی دا. و لگور تی خویا کرن لسر خطا جبهه تو گوهارتن دسینور دا تنایا. محمود بالی دنگ امریکا هریما من بجه. ریوبریا کردین سوریه دبیجن او جبو دانستاندن آشتیه و دیالوگان لگل رژیم سوریه را آمادنه و هر وها و دیار کرکو او بشک ج سوریه نو و دریه و جبو گفتگویان وکریه. دانستاندن نوبرا کردان و رژیم سوری ده پیکانه یانا. دما داویده. دانستاندن دنابرا کردان و رژیمی ده پرکتیه روژوا راگهاندنی ده. دستپیکه ده. داخویانی سروک رژیم سوریه بشار الاسد گوت. گو قصده دانستاندن یا شرل پیشامه. شانده که جیوپسیونا هندر گو بسر روسیای و سردان اقامش لوجی گروبو. گلو درفتا گوتو بیش دنابرا کردان و رژیمی ده هی یانا. ریوبریا خسرا دموکراتیک چندین جاران گوتو بوگو او جبو دیالوگ آماده. سروک دستای کاروبار در و یاری و بریا خسر آ کانتونا جزیره دکتور عبدالکریم عمر دبیجه گو بریانا هاجی هفدیتن دنابر آوان و رژیم ده هبون لی رژیم جبو گوهرتنین آمده بو. ام فكريناش حوار مفاوضات بتبعية سوريا را چه نظام بي چه مخالفت بي وجالت علي لقاء نظام نظام ده چي بو حميمين بو داويات 2016 وهنجي نظام نحاضر بتشتكي نقاش بكي ونهاجي كما قلت تشكي وصحابي حاضر نجيرا وام فكرينا چه نظام بي چه مفاوضات بي حمو كونغري معارضين تيدا حاضر بون قاهرة دو موسكو دو أسيتانا جبنا مخبين وكا السوري ومبين بشك السوري أو معنا بضعي تبايا سوري ومبين بالنتيجة كرك سوري اللي بدورون لالي أكيدن هن هزين درواي ريفبريا خسر لروش آوا دی بیجین گو پشتی ریکفتنا من بیجی دنافبرا ترکان و امریکا ده دواب ریکفتنک دنافبرا کردان و رژیم ده پیکوره پارتیا پیشورو خودیوه نرینیه گو چندین جاران جبو و مبسته چوبو پایتختا سوریای شامی ام دبینن او جگاوک باشه روشا کردی سوریای ام آنات بن خطر گلکی مزندنه خاصة پشتی اتفاقا من بجدناو ترکیه و امریکا ده اب اتفاق ام دترسن سبا ترك بين جاردي بين كوباني يان جزيري ام ما ترسيك مازال لجمع وك بارتيا بيش فروهي دبي ام حماية خوا وكرد ام دبينن تجربة عفرين ام تكرار نكن حماية كرد ام دبينن جي غطاءك دولتي للسرمهابة دما داویده مجلس سوریه دموکراتیک مسده گو نونر سیاسی یه هزا سوریه دموکراتیک قصده به داخویانیه که گوتو بوگو او به شرط و مرج و درباسی دیالوگی ببن برژیم سوریه را هن شوپینر دی بیجنگو در فتا دانستندنه هيا و ممکنه لیوی پر درش بکه ام دبینن انه اویا در فتك جبو اف دانستندنه ها بسركبه واكيد بسركبه جي لدم جيردفي وقتك جيردفي بلكي حكومتها سوري تخازي دمك دور كذا افدان وستاندناهان حياق هيزن امريكي جبر در كذا جبو كارب بيتر بهيز مفاوضه بك بمجلس سوريا الديمقراطيك وريفيريا خسر وبلكي ريفيريا خسر بيتر تخازي زو خلاص ك جبر ناس كريه انه امريكان قال كي الفرنامين تخازن انه خلاص كان موضوع وقدام مستقبلي سوري بحكومتها سوري او بروسارجي از بيجمو يبسر كذا بس بشكي وقت جرت رژیم سوریه دما داویده لدیجی اپوزیسیونا جکدار گلک دورن پایتخت شامیش دست وی درخست و الالیه کیدن هزین سوریه دموکراتیک قصده لباکور سوریه داعش تنکر
گلو شام و قامشلو بر به دیالوگ و دیچن یان بر بشرفه زانا عمر دنگ امریکا قامشلو پارتیین کردی لی سوریه جهو جدانه و الهو نکرنه بو روشا عفرین یا اوارته لی بلی زانه و روشنبیرین کرد فشار دانه سروان جبو گو لهو نزیک ببن و ببن یک دنگ درباری عفرینه ده پیامنی رامه لی عفرین نوروز رشو اف راپورت درباری ویده آماده کریه پشتی درباسبونا سه ماهان سردست سرکرنا ترکیه و کومنچکدار ین گریدای ویج هریما افرینه را این تفگرا سیاسی یا کردی سوریه نبویا خودی هلوسته که هفبش در باراویه که ده. ولاتین افرینه قلسیه هلوسته وی تفگری کشستو یک سال ده سردم از راندن ویرا در باس بویه و که انجام پرچبونه ده نرخینن. سروی اساسی کجان حزبای کجان حرکتای ناوی خواب پیش خینه ابجی گشتی گریدای در وابو یعنی تا ملکی دولت درفا تا اف حرکتنا اف حزبنا الجوري برجوندي خو او بكارتينان يعني جبر في يكجي حيانها كرد الهفكرن حركات يجبونا كي كردي بهفدرا نهات دار خصن دما کو همو عالی گرتنا ترکیه افرینرا وک داگیر کرید ناسینن لیناکوکی و تهمت عالیین و تفگرج هفدورا بردوامن لو ما به حسانی دجمن وانج خورا و کارتینه لگور مافناس و پارێزەر شێخۆ بلۆ دەبێژە یەک سەوابەتی وێ بۆ ئەم دەولەتین داگیرکەری کوردستانی و دژاتیا گەلێک کوردەکەن ئەم بێ دەولەتناڕە کار ناکەن و تێکلیان ناکەن ئەوژی بمپێکردن ئەوژی دەرباسکردن ئانەها هەنێکی ji wê herekê ji wê tevgera hatî avakirin perçakî jê destê xwedayê dewleta Tirkiye di êrişa ser Efrîda beşdar bê wana got ketîbê melê hene û tewasirê me vê re heye ev cî mixabinî ye ji aliyê xwe va Mustafa Birhat bang li aliyên tevgera Kurdî dike dev ji berjewendiyên xwe yên partîtî berdin û guh bidin banga gel ya yekrêziyê ji vê ehsabê me Kurdiyan dikin hinkî bi berjewendiyê milletê Kurd bifkirin vê berjewendiyê xwe şexsî menfaetê xwe şexsî girêdanê xwe ji bûyî kursiya dewletê xwe dev ji vê berdin werin vegerin nav gelê xwe di hundir Sûriyê de û werin ku çi pirsgirêk vê gelî heye vê gelî bi rêva bibin vê alûziyê bi dawî bikin Piştî derbasbûna 61 salan di ser demezrandina wê ra tevgera siyasî ya Kurdî li Sûriyê hîn jî di perçebûna xuda ye û nekariye bibe xwedî yek helwest ku tiştê hatiye serê Efrînê mînaka vê yekê ye rewşenbîrên Efrînê jî vê yekê rexne dikin Newroz Reşa dengê Amerîka Pirsgirêkek herê mezin ya vê sedsalê pirsgirêka penaberiyê ye û bingeha vê pirsgirêkê zê şer, kuştin û alûzî ne û gorî rêxistinên mafên mirovan ev pirsgirêkek nawnetewê ye û divê çareseriya wê jê di platforma nawnetewî de bête dîtin. Gorê raportên netewên yekgirtî nêzê 68 milyon penaber di seranserê cîhanê de dijîn û berdevkê vê rêxistinê Chris Boyne dibêje rewş gelek xirab e. Nel seranserî cîhanê di her du çirkeyan da kesek bi zorî ji cihû warê wî tê dûr xistin eger bixwazin bijîn divêt birevin. Boyne dibêje şer, kuştin û alûzî bingeha vê yekê digire. Em niha dibînin ku alûziyên nû li seranserî cîhanê peyda bûne û ev bûye sedem ku hezaran kes kûçber bibin. Ew dibêje ti kes nabijire ku bibe penaber. Penaber kesên weke min û te ne, ewin yê ku xwe nava metirsiyê da dibînin. Serokê Komîta Penaberan Eskêdir Nagaş dibêje dewletên cîhanê vê pirsgirêkê wek pirsgirêkek ewlekariyê dibînin, ne wek pirsgirêkek mirovahî ye. They don't see them. Ew xwe wek mirovên din nabînin, ew xwe wek barek li ser milayê civakî dibînin û bi rastî dewletên cîhanê ji penaberan ditirsînin. Nagaş dibêje bi taybetî beriya 6 sala dewletên cîhanê di derbarê penaberan de dest pê polîtîkayên xwe kirin. Dema tu bî sî pêncî salan mirovekî wek penaber bibînî, wî demî qeyran kûrtir dibe. Boyne dibêje hûn nikarî vê pirsgirêkê wek pirsgirêkek devleta bibînî. Ev pirsgirêkek nawnetewî ye. Rastî ev pirsgirêkekî navnetewî ye em dixwazîn hemû welatên cîhanê bi hev re kar bikin bû çareseriya vê pirsgirêkê. Boyne bawer dike ku ev pirsgirêk dikare bête çareserkirin û bi tenê bi hev re karkirin û her wiha divê hemû kes vê pirsgirêkê wek pirsgirêka xwe bibîne.
دی درباری زیانا جنگی لسر خلکین سویل لی عراقی پیامنیری ما کاوا عمر اف راپورت دی درباری خانم سوهام یوسف ده آماده کریه گو دی جنگی ده نگیوی قطبونه و هفجینی ویجی مریه هر وهاجی کوریوی یه 20 سالی حطانی نها ندیاره. سوهام یوسف دیکا سه زارویانه و لسردم آزادکرنا موصل هادبونه دورپیچکرن لموصلا کون جه نیشکه و خوارن دناف مالا واندا نما و زاروی نوی برسی بون لوما اوی و هفجین خواه بریار دا جمال در کون جبو پیدا کرنا هندک آری داکو بکنه نان بو زاروین خواه بله بریک و سوهام و هفجین وی کتنه بر بردمانا فروکان و بو سدما کشتنا میره وی اوش دزدانا لنگکی خواه و نها بلنگکی زاروین خواه خودان دکد. أنا ظروفي حيل صعبة. روشا من خرابة أفا هند بينن أس بيكفتيمة وبيكفتيا الشريمة أزو بابي زارو كم دركتين هندك آري بكرين ما لمال نمابو أم كتينا بر بردماني او لجهه خوامرو از بریندار بوم لنگکی من لیوه بو جیانا من گلک یا نخوشه از نکاریم همی کارا بکم حتی از نشم آوی بو مالی دابین کم بله حمد بو خوده او نخوشیه ناین شروع وکرن او حالی من او او زاروکن منن کنی خوده سمیانه میا سوهام بروند کت کلوه وصا بو دنگ امریکا دیارد کت کو نبتنه میره وی هاتیه کشتن کره 20 سالی جی چکدارن داعش جی باوشاوی بریه و حتا نها یه به سروشینه هذا اللي أخذوا من الدواعش كره من لبرچاوي من دزگیر کرن دما هات نوی كره من نویج دکر اوان گوت نویج خو تمام که دگل خو برن من گوته چه بلا كره منه گوتنا من تشتکنینه بتنه دی وکولینه دگل کین او دی آزاد کین حتی نها كره من یه بسروشینه 25 مها حفت دی بتا 4 سال كره من یه بسروشینه مهیمن ایج کرن سوهامه یو پرانیا دمن خواه به هاریکاریا دیکا خواه بورینید مهیمنی یارین زارویان جخو به بهر کرینو هر دم ده خدمتا دایکا خدایه أنا يوميا من نعمل أكل همو روژه دما ام خوارنه درست دکن از دایکا خود دبم مطبخی و آلیکاریاوی دکم و خوارنه درست دکین پشتی فراوینی از پاقجیه دکم جار جاره ام دچن گریانی از وی دبم نافجادا و ودگرین مالی پشتی نمانا چکدارن داعش لموصل نها دیار بیتن که چند دردسری و کارسات لپاشخواهی لاینو قربانین سرکی جی ده شر موصل دا حولاتین سویل بون جبرکو به هزاران هاتنه کشتن و بریندار کرن کاوا عمر دنگ امریکا موصل دراپوتن من دین دم حول داکو امرونیه بینی سر پرسگیرکا پنابران اف راپورج درباره پنابرن لسر سنور امریکانه اونها واشنگتن دخوازه پولیتیک خواهین درباره پنابران ده بینه روژوه د سرادریه کې موینه دا کارمند فدرال به شوک روتینی به کار جگ جدا کردن مالبات پنابر و یم بریک نقانونی دخوازم بینت نفاخ امریکا دا راد بن نزیکی 2000 کسین دبن جی 18 سالیه دل ایالت تکساس لبنگه که والمارت هاتنا راوستاندن حتی که روشا مافی پنابرتیا خلکی وان ده زلال کرن. گرتیا ویدیو وان جا آلی حکومت وحات یواشاندن بود دیار کرنا روشا وان یامرو وایتیه. نحزیا لهمبر سیاست هشت یا ادارات ترامپ یا لدش کسی نیاسایی هاتنا امریکا زیده بونه دایا. اوه روشکا بترسه زاروکن ساواین 4 ماهی و 2 سالی ناو دهنه اوه فهتیه اوه سیاست که هاتی دارتن دا که برکا جدا که زاروکان دای بابان بترسینن که دبه صدمه شپر زبون زاروکان کارمند جیوه ها دبینن که او خدمت وان کسان دکن که دا خوازا مافکی روا دکن سروک دونالد ترامپ دخوازه باله بکشینه سرپرسا کوچبریا ناوا امریکا و پنجره تناهیا گشتی و پر جاران چاف لسروان کسانه این کل دروی امریکانه جباندین تاوانکارین جوالاتین امریکا ناوین. به هزاران تاوانکارن چته MS-13 به قاچاقی هاتن امریکا که گلک جدتکارن و سلوگان وانجی کشتن تجاوز و دست به سرگرتنه. قصر اسپیجی رجده که اول سریا رواتیه بمینه.
دوه چاوداری زاروکان به شوک گلک جهاتی و لزگین ورکرن دموکراتن او قانون بسرمده سپاندی. پسپورین کوجبریه و گلک جلیکولینر نیاسایی دبیجن راستیه که کو اداره نها وها یاسaya پنابری شروع دیگه و چو اداره دی وها نکربه. دموکرات هر دو سیاست و آرگومنتین ترامپ شرمزار دکن. لجیهان همی داخواز مافی پنابردی روات دیدن لخویا تنی نل امریکا. مروف هستن خوابت شیره توی چاخیده دما پروژه یاسا جعالی کمارین دجی پنابریه و هاتنا آماده کرن و وی هفتیه دی جوات دا بهتا گوتو بش کرن. دەستپێکێ ژی مەگوت بوو ئەم دەخوازین دەجڤاتە نوێنەران دا یاسای کۆچبەریە بە شێوەیەکی جدی بەهێ سەرڕاستکردن دەبەکو نزیکێ 10 ساڵانە ئەف یەک پێک نەهاتیە. روشا هر دو پروژین کو درباره 100,000 کوجبرین دمازارو هاتنه امریکای نهاتنه بلگه کرن و هولدان سرراستکرنا یاسا پنابریه و اولکاریا سرسنورین امریکا هیجی نزلاله کانه دی دنگین پیویست هبن بو درباسکرین آوان یا نا. اف راپورت جی دی درباری روژا پنابرانه گو دی کوه ایرو 20 حزیرانی و هینا جی کشه وان بردوام دبه گو به هزاران پنابر لسر سینوری اسپانیا آسی مانه وصا روشاوان بردوام دبه لبن جاوی جیهانی. پاپورا و گهاستنا مروان بناو اکواریوس لسر ریکا دریای به هفکاریا پاپورا دیتالیا و اوریونی روژا یک شنبیه 629 پنابر گهاندن آخا ایتالیا. هفته بوری او پنابر جسر دریای لیبیا جدست قاچاقچیان هاتبون رزگار کرن. پشتی ایتالیا و مالطا او قبیل نکرن. حکومت اسپانیا او ورگرتن. هر وصار روژا هینیه 903 پنابرین دجی جعالی پولیس هزا دریای اسپانیا و جتنگه جبل طارق هاتبون رزگار کرن. حکومت اسپانیا بریار داید که قدردانی که زیده لبان پنابران بگیره بو 45 روزان جبر صدمین مروانتیه. کار بدستین اسپانیا دبیجن لگور یاسای اسپانیا او دیماف پنابری بدنوان و فرانسا جی او پنابرین بخوازن بچنه فرانسا ویور بگرد. لی المانیا لسر پرسگریکا داویا پنابران بیدنگه. اف چنده د سیاست و سرکردادی راویشکار المانیا انگلا مرکل بویا جه پرسیاره. ولاتن اوروپیین باشور نگرانن لسر رجایا پرمازن یا پنابران جبوی ولاتن وان او دخوازن یکتی اوروپا یاسای که چیکه گووی بارگرانی لسر همی ولاتان سوک بکه. بدویم سنترین رکوپه گلگور پیوانین اوروپی بن چه بکین لوان ولاتن پنابر جتن اوین لیدا دبازن. اف دی آسانکاریه بکه جبوان کسین دخوازا پنابریه دیکن. روژا یک شنبیه پاپا فرانسیس بانگ لولاتان کرد گوشینا خلقی هان بدن گوهاریکاریا پنابران بکن او بخوا بگهنه پیمانه که اسی ویدارم اولاتین بکارو بارین پنابر آراد بن بگهنه پیمانه که دگل بر پسیارتیه مروانتیه و هاریکاریا و خلقی بکن او بزوری جوالاتین خو هاتینه در کرن ام همو هاتینه گازی کرن دا به هوا روان دا بچین و وان ناز بکین و هبون وان دناف جواکه دا بلند بنرخینین. قانونك يا ايجاتيا اوروبا بناو ياسايا دابلن گوالاتن اندام دست نشان دگه جبوی او کسین داخوازا مافی پنابریه دکن کاروباری وان بجه بکن. او یک جی بارکی گرانه جبو اولاتن سر دریایا ناوراست وکی یونان، مالطا و ایتالیا گو بهرا پتر جپنابران لویری دین خوار. بینرین هجام گشتن داویا و برنامه حتی برنامه دنی بمینن دخیر و خوشی ده لگل سلاوریز. بمینن خیر و خوشی ده.